Sen de çarşadın mı? Gel götür abi. Yok. Naga çarşadın? Bolmay kaldı. Put deydi. Ana ben urgan boydan sanchasına barıp kelbeyim mi? Vraç çakırıp kelip. Hey! Hey! Жабасың ya, бұтың зор ота. Oru atat. Бар сен дағы санчасқа жүгіп жүріп барып біреуін шақырып кел. Бар. Санчасқа барып не қылым әлем? Менен көтіріп алыңыз сізді. Ахуалыңа қарап сөйлеші. Қағыз жаңыз кеңіз. Көтіріп алайын. Тұрсаңыз. Кеңіз. Kim oluyor? Meniz. Ders mi? Hey, dikkalar! Hadi yavrum, şuna takta kaldıksak, duvar kaynap gitti, karap kalma! Seni diyekte gitti, kaçma! Haydi şuna! Kızlar, sen de şaşırma, halletsin yalasın. Neyiniz kaçamazsın? Uyanmazsın. Erkek başına menen. Ne kızdan canınızda şuradasın? Geçiriz. Canıncak. Elinin kurayın balasın. Nasıl yaptın? Şeta. Oğuzun cavasını diye yapmayısın diye canım ayet salamazlar. Sirdiğin yokum. Kız talaşıdasına uyalı gitmeli. Logично ойлосоңуз мени кыстырашмак билем. Göğütün benim. Aldır göğütün seni. Kaysı kız kırman ne? Familia! Максат. Senin atını sıradan yok mu? Familia! Сайкал Максат. Bunlar koyun mu da sen? Байке. Эки жак бир жагыңызды карап нормально сүйлөсөңүз. Жашқаттан. Екі жақ бір жақ деген мен образын айтып қойып еді. Конкретіне бір жерін ашсаңыз. Не оқылды? Мен жағдай істеп қойған строк olur. Давай, разойтись.